Dedi nali n'obuyambi bwonabwona n'abasobola okufunira ku byokulya bampe ndakubeeyaze Katonda oyo bwena ali basasula ekisinkawo aba enkwinonoire kitambule naye okukulya n'okunwa so neetaaga n'alina kyayidi ku kirwaire kino oba kyamulumako oba akidandaba ayambe kuba eddembe lya mpulako. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Bambi nga woli kubona emboozi tinungi, emboozi yanako ebiri eno bambi bibi tukyaleko ku mukwano gweffe wambi amaze ebbanga n'ekirwaire kyamugema tutwidi kirwaire kikino wambi agezizaako okwidandaba biremye byalina byabe na byaja level yatuukamu omuntu oba oli awundi akaati obulwaire buno bwamufuula masikini oyagananga nedolera okugula painkiller natakasobola kudifuna wambi wafuna muyamba okulya olwaleero idaba teri nani ajja okumuyamba wambi ali gano so tumukyalire kukunga batukobaire ati eriyo omwami alina ekiro ekitategerekeka twayena munku tomana osobola okubeeyo n'amagezi ate nakindi n'obuyambe bwabwe oyamba ku wambi atali kujja kuwanika ng'akaweera oba oli awo nga yegetebwako amagezi n'obuyambi Katonda idda kumulingamu oba oli awo aterere wambi ebikuluma bidda kuwona ekirwere nga kyamaani kino mana kyamaani kyayidda kitya kyayidda na mubiri kutandika kunsiiwa wali oliwa gutandika okusiiwa guteera gwatandikirawa najja okwira engulu ng'olambaireko obwire nga gutandise okunsiiwa gwona so tukobere wali okola mirimu ki ng'okali kulwala era nali nvuga bodaboda pikipiki nali nerooni yatugende era yanema n'okumalamu twayikirizagana nibeeno betwagiyizaayo wali ovugirawa akalama kendidayiganga so tukobere lwena olwo olunaku lwali lutya olwolwala ng'okali kwira waka amalu olambaala omubiri gutandika okusiiwa wakeera wano wajja wakola ebyali bitya tusooka olunaku lwali lutya tukoberekoko kuna buzibu bwona wabula ekirwaire kyantandikira mu buliri so wava wakeera wano ng'omuntu yalina wajja enakalama ku bodaboda wakola n'okusula yena linsula eno ye banzaala eno bekyandiddeyo guno mwaka nitambuza gwakusatu era nayindako ekinuma so wali enakalama ku stage tewaliwo okusainira yena nti oba wali kuwira mu kumpewo oba mutwe kuluma waira waka so waira waka wali n'omukyala era wuyo yaliyo era gwatandika okunuma kaaliwo waka so waira ngulu byali bitya nga guli kunsiiwa neetakula nga buli wootakula wazinzimuka aye omubiri guno gwazimbazimbanga kwoti ala gyanuma ng'amata agafiire oti gugulabiranga lugwava mu kubira watandika okunzikola muti so wotegeera nga obwire obwo omubiri egwo kuzimba n'otandika okweyaga wawona kunkyo watandikirawa okunoonya okufuna ku bwidandabyo najja mu kalwaliro asaba kuvukira enda namberako
nga tibuli kugusobola olufule gwaliko tujje mu maiso nti awo naabona Dr. Kosti wa Buseyi yampa ku bwidandabi baatolako omusaayi baakuba empiso aye era kyalema yansindika Nakavule yona najja baakabira omusaayi Nakavule nedo eri ku Leiganga baakabira akawuka sukaali ati ozira bawandiika abakerena namira era gaba nga tiganamba owewera ku bweweza katini ino treatment ye mwidwaliro lye Nakavule Iganga wagikozesa okumala ibanga ki awo nagulirawo niyinza okuba oba nakozesa emyezi ng'ebiri nga bakwidandaba bikiye tebabona bulebe tebabona buti nga baidandaba ki mubiri kusiiwa bagezaako wandiika amakerenda aye nga omira waawewera ku katini gwayiramu wow so ekibeera kitandikira bwirala obulere buno bwatandika lyo okubona nti olususu lwalwo ono mubiri gugema ng'egugemye guti awo naida ku kyavaamu gwaida ku ebibuubuuto ebibuubuuto ebyo we bindidaku byatandika ng'otulika byafuuka amabwa era nga wekiida kiti omana nti eryo igwa omubiri agugonagona ekyavaamu gwandi lugala nga kumbe mule ku mubiri kingwise ku mabwa nga tiidi n'enuma yakyo so Nakavule ebirema wajjakuwa awandi awo najjaku ebuluuba ebuluuba bakola ino okundwere densusu kati bwandidandaba naabo ntintereera wabula we natandikira ogiirayo nga ntuuse mulevu eweesa esente aye nga akidandaba kyaba oti kiika kyairamu kyaba oti kiika kyairamu kubanga olwisi kifuna doozi emalayo so twajja okola uti ngaekirwaire kikulira irala ebuluuba amala ibanga ki ebuluuba awo nazungawo emyaka 2 so ebuluuba eno yaliwo wabonangawo okwendawula nga kasente naakalemesa nga treatment nga togimalayo doozi yalimu okubuusabuusa kati nganja nanaku olwisi debakobye nga tigiire mu bwangu olwisi kenfunye ebintu tibiwaayo twajja okwala oti ekirwaire kyatabuka awo bwe kitabuka nga famire yeekolamuku omulimu bantwala ku Kampala basikirikeyo bandidandabaku aye kusinziira akasente kaali nti kajja kangi kubayo bandidandaba emyezi 3 kyaba kikisaze pulesa aye kyamala kyekweka so bakobanga kiira aye nga baali bakisiisa pulesa kati nga sikini yateerateeramuku nga yatereera n'okutereeramu ate okusiiwa nga tekukakusiiwa n'omusaada akaitandika okwekolera ku mirimu gyo n'atandika okuba oti nkolaku tingo kyakumabaali aye ekirwaire kino tikyendagana na musana na muliro najja okukola nti nekiira mu kiimanda aye wekyamanda kabiri kibaire kizibu ino kati efamire eyali eri kirala endidandaba eyo yetematema ati esente ngiye tumutwala biki abe kutula nze nasigala entayo ayamba nakola ki nasigazaako omuntu mulala ereraku so mukiseera kino olumbe lukuluma lutya mukiseera kino nga osobola okwinanola omuntu ngaakeya lukuluma lutya ekintu kino kindi ku mubiri kiraga nti kiri kukala aye ate kiruma kitaaku n'okuntaako ebibulabwa ebyo gye mu bwaine ku bisambi ku makono olowooza oti kiri kukala aye mule oba nga wonaabona omuntu oti oli musonseka kati oti bwe kiri kikwesonseka ate tolina kwetakula tolina kwesusuna kuba wowesusuna kyo kyenda mabwa
yokasawo esusuna bakifunye obusinziiriso kale n'obuzibu bwenino era nga niwe mubona ku mukono wano wekyokiikya wano kisobola kususunawo kisikiramu kyakubisa bubi kale banange n'embeera nayo gyendiri omubiri guno mu kiseera kyano wano wetukwaganira mu mbeera y'olimu eti treatment kiyokolesaako deni era omuzira kisewo yaliwo okunge yasigala wakatengeeda yansitula yantwala ku kigagaali bampa ku Makerenda kuba eno wiiki bwe yakusatu aye kyali kiinalambayiza nga tirisobola na kutambula olwo ne bampa ku Makerenda bandikusobola okumiramirako ingwe wemwidimire n'okundagaana nga sobola n'okutambula naava ku munumba so busaino oli ku painkillers tidi gemira kika okay tigaidi ayi olowooza buno obulwaire bwava ku ki obulwaire buno abasawo beena abakuguba bwidi kuba bakoba nti buwona aye bumala bwaire ekitegeeza nti kyasibwe kuyamba n'obuwona olina okwewala ebikosa omubiri gwo omuli akasana omuli omuliro okugusemberera ino olina okweyitanira awantu kewampewo saabasawo abakugu bo bakiidi era singa nfunayo omukugu owundi neyeyongera ku nsonga eno ne banamba baida kukimena mangu okay ebirwaire nga bino ebitawona bino ebiri okuwona ku bantu ebyesiba ku bantu abantu batandika okwogeza ati mwabaamu n'ebyekinansi eyo nawagezaayo kuko ebyo byonna biriwo byayogerwa abankoba ati gyakwere ati koloti nakati bana ekirwale kino tikirumye nze zenka aye woli nabyo kumpooti naaba kumpanaabe naddala nga bituwano ku muliraano aliwo omukaye yabangaabe yampanira naabako aye kebitama butaka nti munda kino ekirwale kya kizungu byenaaba binkosa ebyo era bwemira ku Makerenda ago mpuliraku nga pulesa bakisazisazeeku amaani so butidibula nebigere bitandise ozimba kyekizimbye ebigere bino wano byagaine tebiiseemuuku aye byali bizimbye nga nimuno mwanamwana nazimba kati kusinziira amaani g'akantu kanaakaanuma bakoba kali ku lususu kati eno obubwongeri bwali obungi nga kasinziira kule ku bigere osanga nebigere okunzimba kuba kaviira wansi awo okay wekaviira mu famire yeri eyalwalako ku bulwaire buno mu famire mu byafaayo mpulira muzeeyi Kakoba nga daada yalwalako obulwaire bw'olususu yawona babyalema bwe yawona tonda wange taire mu famire tebangayo ku muntu wundi okutwala kuiwe ngotwele ku daadaawo nize kabiri yebulubire ku buti kalibona ku wundi wow kale olikuwa wa media bambi toni wambi ekyo ekimazeeku emirembe kyamufula masikini azakyakeekolera okubaawo abazakisa amulumirwa n'amuwa obusawo Yankoba ati kino ekirwale kiriisa emmere ati olina okuba n'emmere emala ati kuba kikola ki oyandidanebeku ati kiriisa ate kituufu nakyeboneraku kuba wendi wano nkaire naalya ku kawunga ni chapati nanwa chai kenvayo nawe aye ninga ntaliireku nga wakabita sawa wa ibiri donka sabi kwa satu ninga ntaliire so emere yona webula woli kukirwaire kino kyabulabe okulembere era batakunoka nti watageza kweraliikirira watageza kulowooza abantu abakubona abantu abakubitaku ne bakubona mu mbeera y'ofaananamu
biki bye bayogera? Abandi bageya nga bw'olya abantu, abandi ati bamuloga, abandi ati oba alina biki ku mubiri. Ayinza ku lwange abasawo bagiire nga bene boogera ensonga y'ekirwaire kino kiwona ekiiraayo osanga kiba kiwonye eriyo byolina okwewala ate bakukoba niwo oba otereire otageza kwetaba mukeerere oba kukaana na mukazika oba oli ku mulimo olina okuba musaale mu byokola nga timubakeerere olina oba omwikaikamu nga buti bwe baakuba okulya era olukola nti ekiriwo nkoba omukazi muna leeta kuba bakukoba endala terina kuluma kitambulira ino mu ndala kyakozesa. Wow, asa tukobere ng'olambaire oba otya okulamba weebwika olugoye ku bulangiti oba tikikugana kweta ku kino kyona kyona kati ye kikugana okweyiwako n'amaadi n'okunaaba kwonoonaaba kati tusooke okunaaba wojjayo okunaaba tiweekuuta nga bw'oneekuuta n'ekyangu kuba bwe weekuuta omubiri guba mabula enuma yakyo wabula kyenkola sabuuni mutabulirala mu maadi najja neeyuwaku weneeyuwaku gwatena wegutena nagema akagoye ako nakaboza najja keneeniga bwenige ate tonaaba amasu kabiri okyongera nange tukozesa mayinogovu wajjake weeniga kule kyabambuka kati woomaliriza kabiri wagema akagoye akakalu supiidi kuba gwe guli kusiiwirira aye kyanseeba eriwo nti tiweekuuse ino mangu wagema akagoye akakalu kabiri weetaaku weeniga weemalaku amaadi omaliriza walumuka mangu munumba watyama kuba kyenda watyama mangu tikyenda kwemererayo osa olutyama nga kiika onwanga kyayi nga kiri kukala era olina okuvangayo okunaaba kekyayi bamutegeike wanwa bwe kiika olumaliriza oti ng'olwo weebisaaku obuzigo omira bukerenda. Buti mu buliri okwebwika kisinzira lwe kikulumye wekikusiiwirira ino kuba kisinga kusiiwirira mu magulu mu maago omwo ku bisambi ate nga weegya ebisambi bw'owumbaku biba okuseera so ofuna kyansi nedikutwala tiweebwika kati woyire engulu kempe weekubiseemu ekufuuye weebwikaku aye totambulira ino kwekuweebwika era nze tyebwika bulangiti nzito kale pambi olikuwawa media ndi yazidi olisigira amukasera kano webaayo omuntu yakubona eyo mu buzibu bw'olinabwo webakwenda kukuyamba wandiyenze bakuyambe batya? obuyambi bwona mbwetaaga anamba bino bijja byatendako muntu wali okola Guma oyogere weba omusawo omukugu ngambweine ngaide ku kirwaire kino anambeko kiweewo neri naalina obuyambi bwona n'abasobola okufunira ku kyokulya bampe ndakubeeyaze Katonda oyo bwena ali basasula ekisingawo bwenkwinonoire kitambulira ino okukulya n'okunwa so neetaaga n'alina kyaidiku ku kirwaire kino oba kyamulumako oba akiida ndaba ayambe.
kuba idembe lya mpulako era bw'olambaala oti ku buliri olw'enuma y'ekirumamu ojja okwira engulu olina okwekyusa n'okufuka kuba kyenda ino omusulo ogwo ngeri yegusuuwa kigusikasika so olina okufuka mu bwangu era bujja okukya enkyo ng'akadomolo k'erita 3 okaigwiza bujja okukya mu bwire ng'oneeregama omukaaga kaidula ekikola onwalina amaadi anti bakukoba olina onwalina amaadi bw'oba n'obutunda bwona bakukobanwa amata kuba buti tososola amere so olina okunwa ino era ekyo bakitaakuyisira katonda wange kale bambi tujja kuswika wano emboozi yawambye ogiwulire ayenda buyambi ageiza kukyageza waliwo okwaisubi mu idwaliro ebuluba erikola ku ndwadde nedda skin ensusu ne Kampala yali atandise okutereera aye olw'esente yalemera okumalayo doozi oba obwiddandabi ekiwere kyairamu ate kyairamu namaani so nze mbulira nga waliwo omukisa wambi ono bw'aba afunye amuyambakoko asobola okwirayo e Kampala mu idwaliro oba asobola okujja mu idwaliro ebuluba yatandika amakenda treatment wakaliwo omukisa yaba bulungi yalabira abantu be olina omukyala waba n'abaana abaana ani na 5